Ithe wa Jowie ni arahurukire muthenya wa ira, riu family irahoya kana Jowie no heo rutha agathike na sakae babao ona akorwo egukorwo aigeirwo ugiteri. Ithe wa Jowie arakoretwo akigiana na murimo wa cancer no ehirwo muno ni maruru ma murimo uyu kuma riria Jowie atwirirwo gikuo ni igoti. Akenya mwena wa comment section makorwo makiuga mundu gwitwo Jowie no ratumire baba akorwo agikua ni maundu na pressure na mundu gukorwo etitha wa Jowie ni akoretwo agiciria horo wa mwana wake muno na Esther machine akaga heartbreaking condolences to the family and friends, may his departed soul rest in peacefully in eternity. Na Richard wa moya Jowie ni uroragire ithe afatia higuro thitango ingi na Betrini na Supeo akauga juga kiba ni kiba gitare kia mundu wanyu ruro mwana ni muciari owe, may his soul rest in peace. Woku ni kwa mwangi wa mohoro ngakongi kuheana gitio kinene ukongi subscribe thini wa YouTube channel ino itu.